A zakaj take nočejo nobene slike z mano? Svet ni fair. Zakaj take nočejo sliko z mano? Dober dan, dobrodošli na še en aktualen video, ki se dogaja v Lescah oziroma na Lescah z našim najbolj znanim DJ-jem na svetu, to je Dejan od Majk z Radija Salamon. Sploh ni DJ. MC in Val Velepec, moj prijatelj, smo prišli spet tokrat na en izmed največjih dragov, če ne največji dragov v Sloveniji. Danes se bo dogajalo in mi smo tukaj zato, da to vse skup podoživimo. Kako si kaj, Dejan? Dober, zato ker danes bomo doživeli, da prvič uno Hondo noti sprav na zadnjem kolo. Ja, edini na svetu in se zapiše v Guinnessovo knjigo rekordov. Kako je poginil pri njemu, ne? Val je v letu s CBR-o, on je v letu s Harleyjem, jaz sem v letu z ADV-ko in danes se bo tle dogajalo. Kaj se bo dogajalo? Različni motori, Trije različni karakteri, trije različni jebači, skoro ništa ne jebe, malo jebe, puno. Evo se že smejajo. Znal se je reklamirati, vedno se je znal reklamirati. Že vejo, že so se smejali, tako da jaz moram kar jeti, no. Noč, gremo videti, kaj se kje dogaja, ajde, živeli. Evo ga, tam en vzad je prižgal Dragsterja in že vsi gledajo in snemajo, že laufajo vsi, da si ogledajo to žival. To je zvok v Štandgacu Lero, da vidimo. Evo ga, mi smo na VIP oddelku, Žoni, kaj je zdaj to? Neki si slabo to vzel, slabo si to neki vzel, a? Predjed, evo, ljudi moji, za nas je tukaj spremno, klopa čaka, se najemo, pa pičemo tja. Evo ga, gremo si pogledati malo pobližje, kaj je tukaj toliko rohnel, kolikor vidite Dragster, Geronimo. Ok, folk, evo ga, srečal sem lastnika, kateri se boji pred kamero, ampak mi je povedal, da je letnik 66, sem ga vprašal, koliko bi hotel za ta avto, je rekel, da me ne 45 €. Sem rekel, jaz sem hotel dati 50, 45 € je rekel, da bi hotel za tole. Samo? Ja. Kura. A ni hud, kup! Kup! Stari, s tem boš pa tak, Jack! Gremo noter malo. Ja, da vidite malo, kako zgleda noter. O, les, usne. Lepka strela. Sem glih rekel, tale tukaj je hud, ampak proti temu zbledi. Ta je najjačji. Res, gledajte to. Res je hud. Tebi ne paše to. Ne. Pa kako? Ali če fur pa meca, kako ne paše? Ta meca je D-meca. A ne D-meca? Ok, tole sem videl pa sam v Ameriki, dobesedno Bumblebee. Ne moreš verjeti. V živo še nisem videl, tako da je carsko. V Ameriki sem videl v Las Vegasu, pa tudi više, ampak ja. Živo, koliko denarja si dal za tole vse skupaj? Kjer? Skupaj videospot snemala, jaz sem ti Giovanni. Ne me jebe, pa stari si mal napredoval. A si ga sprintul sam ali kako? Ja. Celega si sam sprintul? Ja, za to, Pema. Bravo, stari. Sam si car, ej. Svaka ti čas, Bumblebee. Gledajte še malo, boš v vlogu, evo ga. Kudo. Sam ti je vroče malo not, a? Ventilator je za računalnik. Bravo. Gledaj, kako je hud. Ja, tole je pa en level višji, no, kva naj rečem. Vsi stari, tole vse stoji tukaj, da gre na drag race. Tole gre vse pol tja in tam je drag race. Ta Peugeot je zanimiv, no? Kaj je tole? R8 ko dol poča. Peugeot 205, prijatelj moj. Ale volan je racing. Volan je racing. 1.0 kao, veš, noter ima pa pizda 2.0 turbo. Čeprav sem star. Vsi po strana. Ja, zakaj že? Kar visi. Zakaj misliš, da visi, ka ima noter eno žvalo? Ja. To je prav za trolat folk. To je sam narejen za... Temu se reče slipper. Ja, slipper. Evo, malo koraka. Vrsto predstavljajo. Kuga je kurba? Kako pa je danes tole? Jaz prav vem, ni avto dogodka brez dinota. A ne? Kako si? Dobro. Danes neke lučke ti gorijo, kva si to izklopil? Kva si izklopil? Nek si izklopil predelu, zdaj videti, da je to to. Aha, zraven je pa motivator.
Ja, to je pa Motiva, neki si pojačal, šefica, tako neki da, si veš. pojačal, prijatelj. Šefica, tako da Nisi šel na starije, na mlađe, zdaj smo poslušal. Aha, si poslušal, ne vedi, no. Stari sem že imel, zdaj treba še v Updateamo z novejšim, ne starejšim, jel tako? Jel tako? Svaka ti čast, stari, se vidimo, ajde. Daj malo gasa, da čujemo, kaj si naredil. Daj, ko smač, car care. To. Bravo, hvala. Dobar ga polira. On ga polira, stari. O, to je zanimljivo. Ja. Tole je zanimivo. Evo. Ja, vse, a niso bile vse kupaj, niso. To imaš ti v Forzija. Vem. V Forci imam, ne. A imaš ti tudi Forci kje? Imam pa sam fake. Ej, vsak let si v mojem vlogu. Moram biti. Sam vsak let si večji. Po mojem, čez 3 leta boš večji od mene. Car. Ja, vsak let prije. To je moj zvesti fan. Evo. Najjači. O, legenda. Ej, Gadinoti, Kaj je? jaz sem tebe gledal v tretjem razredu tako, da sem kupil 4 majice pa 2 polovarja. Ti si car. A zdaj pa nič več ne gledaš, pa zdaj gledaš. Ma, nazadnje sem gledal ene... Kaj? mesece nazaj. Prijatelj, niste videli, kad sem šel z Vespo na Škotsko? Ne, nisem. Prijatelj, z Vespo sem šel na Škotsko. A veste, koliko je to daleč? Z Vespo. Z Vespo. 8000 km sem naredil. Imaš vse vloge na YouTubeu. Poglej si malo, da vidiš, kje sem jaz spal Ne po pa tak. večkrat Rocket League sem gledal, ko si igral A veš, da več ne igram sploh. Zdaj sem ratu star. Pa nič več ne igram. Evo sliko. Dej. Slika. Dej sliko naredi. Ti. Bravo. Evo, uživite legende. Ajde. Evo ga, cela flota se je nabrala. Tlele imamo ljudi, ki čakajo, dosti bo tu dirka. Stari, kaj pa tazga Mercedesa. To te pa kličejo take punce, ki nikoli v življenju niso vedeli, da obstajajo. Kaj imaš tazga Mercedesa. To je pa afrodizijak tak, da lape. Erosom, Audi. Kaj sem imel pa tazgale kabrijata, stari, to je pa... Ej, A, kaj se ga to, to so kar klicale, živijo, Dino, se me spomniš, who the fuck are you? Ja. Kako je? Kako je? Kako Afrodizijak. Nema veze, koliko si lep, kakšen si. Če imaš to, si najlepši. To bi mogel pa kakšne A? vloge posnet. Ja, saj sem enega. centru, ej, Ja, une pranke. Pranke, ja. Ja, hudo. Res, kot v igr ti si ga. Fast and Furious, prijatelj. Svaka čas folk vredi. Ja, Fast and Furious. Res skupijo Ajde. avto en in si ga zrihtajo. Ja. Po svojemu okusu, Fast and Furious, res. ne glede kva folk prav, ne glede kva je popularen, meni je tak všeč in tas ga bom imel. Tako. To jaz cenim. Ja. Ker ti v bistvu s tem predstavljaš svojo osebnost. Če ti to všeč, ti je pač všeč. Kaj mene briga, ker večinoma ta nemška scena naredi Ja, kaj, pa spusti, da lipi, to je to. Načipa ga in on je naredil vse. Ja. In to je on je hud racer in hud tuner in to je to. Evo ga, vrsta se nadaljuje. Tle so lepo postavljeni tako head to head. Tako da malo se pogleda, evo ga, ta je bil včasih GT Turbo. 1.4 Turbo, koliko to imelo, 140 konjev, tam nekje. A to je... Sosed ga je imel, veš kako je letel po ulici, stari, se spomnim. Leta 1998. Prav spomnim se ga, ja. To ti je ta old school pocket rocket. Jaz grem z busom dol in pa hodam po ulici naši, on tako, dej Dino, vsejce, greva. 130 je šel po ulici, ki je 500 metrov, stari. Jaz se živ ustroj, stari, s temle. Pa zvok sam, bom, old school. Feeling noter. Ja, old school, stari old school. To ima tudi ceno že ure. Ja, vse je to drago. To je to, kar je športnega, je ta cena. Tako, vse, kar je bilo športno, To se je razbil. Tako. To je folk razbil tega več ni. in to je to. In Pol kdo pa hoče, tam- tako, kdo hoče imeti, bo kupil. Spomnim, ko sem fotom kupovala Korda 04, pa sem šla v Toyoto to pogledati, to je bilo tudi drago takrat sploh. Gremo zdaj pogledati te old school. VTI, ESI, VTI, čeprav ta je lahko 1.4, bingo. Ova, dihtungam pušta. To ima pa mularija še zmer rada, no? Ja, te ja. Honde. Ja, ker ti tukaj sodeluješ, ti tukaj dejansko si zraven. Razumeš? Ti tukaj voziš, Imaš 90 konov, pa... pa misliš, da greš, da imaš 200. A veš, Feeling je pizda. to je fora teh. Veliko da od sebe, veliko občutiš. Ker kad to furaš 300, misliš, da greš 100. To je brez veze. Tudi dialog. A je res? Kako je? Da jo uživaš. A 100 onda greš 100, misliš, da greš 200. Razpada se, stari, a ti orgazem, svršavaš, stari, razumeš? Ja, A itak. tam onda spiš, pizda, ko misliš, da si ne v eni operi. Tole je stari fun car. Tole je fun car.
Tole je go-kartek mali. Pop-up luči, old school. Evo, ena Toyota Celica stara. Spomnim, kaj je Dre imel tako Fast and Furious. Top shit. Legel. Kjer je filge v Bogor, stari malo zlate šarafe. Gledaj to. I tako, kva je taj že, to ni Senik, kva je že to? A ni dobre filge bo. Hude filge, dobre filge, ne. A ne? Prav tak, Res neki na... racing, še sedeža ima not hude. Siguran neki predrkan. Pozabil sem ime tega avtomobila, vem kjer je. Modeos. Ni. Modus, bravo, Modus. Lej ga old school. Evo ga, Fast and Furious. Eclipsa, sine, Eclipsa. Prijatelj moj, Eclipsa. To je to, star, Japan Racing felge. Aj, hud. A ne? Sam meni osebno fali spoiler, jaz moram reči. Spoiler mi fali. Pak ja, gled kva je jeben. Kao Supra, veš. Kje je tvoj? Pa ni te bilo. Grejo gor dol. Pa pop-up se temu reče, to je old school. To je kad ti, kad se zjutraj zbudiš, pa otreš oči, isto. Tako, kad spelješ z njim, se on zbudi. Kaj pa tole, Eclipse? Pa to je Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse, prijatelj, le koliko je nizak, le koliko je športen. Meni so všeč taki avtomobili. Naš je še isto kot to. A? Naš je še malo nižji. A še nižji? Hudo. Zdaj sem ga že... Kje je tvoj avto? Se že greva. Kje je tvoj avto? Ajde. Kaj ajde? Čakaš cel dan, da boš lahko storiral tole. Kaj je šlo tam? Hvala ti stari, tam ima pa uno, A. čista malo Hondo. Aha. Honda logo. Kva? Honda logo, še manjša od Civica. A? In ima motor 1.5 uno, od Civica mašino, veš. Logo, pa to pa ne vem, če sem sploh videl. Ima slopano mašino in Aha, je... aha. Gre dobro. Še en hud avto je zraven. Kjer? Kjer? Da vidimo. Le barva na BMW-ju, to je pa edin, kar je lepo. Koliko je pa ta avto ružan, starim, pa to ne moreš vresti. Ta trojka. Pa tole, kva je to, jebote kiša? Transformer. Ta je najjači, pogre pa ta, pa ta. Kje ste vi, šta je, kva je zdaj? Kjer avto ti je najjači? Da. Kva skupo. To skupo bo mnoga prijatelja, kva je to za en? To je pa Nissan GTR. Sam gledaj tega BMW, lepa folija, sam ružan, upama. Folija to. Kava će biti? Mišlješ da ga prefarmo? No, čekaj. Ja. Folijen zdaj sine moj. Tak je, veš. Vem, ja. Samo še bolj spuščan. Poznam. Kjer je tvoj, kjer? Evo, tam. Kje je tvoj? Še para. Glej, taj per. Ti per, to je to. Vidiš, on ve kaj je dober, taj per. Bravo. Boš v vlogu, a? Da boš se gledal, a ne? Ja. Pa to je dolgčas neki, kaj še Audi. Audi. To je vse dolgčas. Audi za ponivi. Audi, kaj je Audi? Pa to je Audi za ponivi. Kdo ti to rekel? Si v vlogu rekel. Bravo. Si driftil. Bravo. Res je. Jaz rekel, kač je ritel. Tako, res je, zaponjiv. Pa jaz sem tam. Par mesecev. Jaz tam živim, kač je ritel. A tam si ti, pa Ona planina. si ti doma s tistimi ovinki. A si slišal, Audi je zaponjivi? Ja. To, on ve. Se to, ja. Kjer je zdaj vaš? Lej ga. Kva pa je tole, a? Nissan. Evo ga, GTR. Skyline. Evo ga, Nissan. A bo? Kva ta friteza laufa? A? Friteze? Kje Pa kaj delate vi, ljudi moji? Sem mislil, da ste pržgali mikser. Sem mislil, da ste milkshake začeli delati. Oho, prrr. A ga dobro, predaj gremo zadnjem, kje je slišal, no. Dejan, kje je slišal. A lahko po pravic pojem, ali moram lagati? A lahko po pravic pojem, ali moram lagati? Ampak ful dober zvok, top shit, kada sem v hitrih in drznih včer pršel, res brutalen zvok. Tako da ja, gledaj, rekaj se moram lagati. Čau. Jebote kiša, ko da je uklopila sesalc. Znači sesalc i pol vzada puca nešto, neki ležaj je otišao. A razumeš? Popcorn, ne? In če te popcorni ne bi bili, oni da bi naredili, ne bi nič bilo, ne? Zvoka. Lahko sliko, daj naredno sliko. Bravo, ajde. Bravo, ni panike. A zakaj take nočejo nobene slike z mano? Svet ni fair. Zakaj take nočejo sliko z mano? Evo je, lepotica, čist drug svet. Avto govorimo danes. Ja. Ta je tudi hud, pa ta je tudi hud. To je bolj moj svet.
A ne, mi smo bolj to. Mi ne gledamo šov, mi gledamo uporabnost. Tako, to mi gledamo. Mi ne gledamo šov, ulej, koliko poka ulej, koliko je hudo drago, koliko 700 konjev. Mi gledamo tril. Jel tako? Kje si ti? Izdo si nas izdajica. Kdo mi bo delal servis podelk? Vse imaš, a nimaš? Kaj mi sam šef? Prodajaš mi tam neke zdaj filtere, pa gume, pa te fore. Kaj je s tabo? Rabaš. No, zdaj smo pa pri Hondicah. Old school, new school. Honda, Crew, Slow. A si udarila, si? Ja, Sliko, dobro je, svaka tepče. Kje lahko to vidimo? Ajde povej. Zdaj imaš čas 5 sekund slave. Kje lahko pogleda tvoje slike? na mojem profilu. Tvoj profil je pa? Ti pa... Ne povem. Opa, ne bojo mogli vedeti. Pa zakaj pa slikaš? Jaz pa vem, kdo si ti. Svaka tebi čast. A hočeš sliko, daj. Ajde, daj. Evo ga, ljudi imajo končno eno dekle, da se je z mano slikalo. Vesel sem jaz bolj kot ona. Kako ti že ime? Barbara. Barbara, veste te, kjera je. Ajde, čao. To je najjači avto za te, ne pa Bravo. Honda. Bravo. To je za te. To je dolgi, a? Če imaš dolgega, si pol zmagal. Lažje tripta neka stoji. Majke ti. Glej, kva je hud. To je pa kva, Cadillac, a? A? A je Brutus? Je Brutus. Brutalan, a? Sam je jeba, kad nemaš para za lak. To, kad nemaš para, kad je dolga tu hauba, da obobožaš, ode po plati, sem da pofarbaš hauba. To je problem. Ma se vem, da zabavam se. Žalosti, moja žalosti. Smo mi žgali pa bojo še oni. A se zdaj oni ponavljajo za tabo. Imaš mjesta. A veš, kad motor nima nobenega zvoka, kaj je turbo. Kaj hladilnik da pržgeš. In pa odzad pokajo cevi. Ovo ta Jariska je. Kjera Jariska? Pa je. Jaka Jariska. Zelo jaka Jariska. Volim ja tu ja. Enkrat Uf, motorjem unim. a se lahko malo maknete, prosim, mi snimamo avto. Ajde, idem pogled, formula. Ujebote, kiša, avion formula. Eno jet ima tamo zadnje. Evo, aparjatu, reaktivna formula. Toyota engine. 1.8 turbo. Tam se neki dimi, stari moj, neki je šlo v K. Onasneževanje okolja, profi level. Jebote, kiša. Evo, te mogoče kaj olja žre tole. Žio, tvoj zdaj, kako si? Si dober? Evo, tebi to kaj olja žre. Mislim, da moraš obročke zamenjati. Pizdarja. Žio. Ajde. Ajde, šest. Ajde, slikite se. Daj, saj nek. Moti, jaz sem tebe gledal, ko špilu še pravi pot. To pa sad. Evo te, ko se mene pustila. Eto. Jaz sem ovo. Ne, ekologija. Jaz sem ovo. Eto. Ekologija prolačka. Mislim, da mu malo olja žre. Malo vatnih obročkov je pošlo. Dobar. Jesi kako se divim. A mislim, da to iz Bosne prišel direkt su čevapi pekli sa njim. Kad rab žara, veš, dim rab. Da su dimljeni. Dimljeni čevapi. Druže, koliko ima to prijatelja? Koliko prijatelja imaš? How many horsepowers? Would you do it for my YouTube channel one? This is a little bit better than those cracks and pops. Thank you. Brutal. Turbo, te imaš ti tu turbo u svojemu? Ja sam malo manji. Malo manji. A ti neki povem, Povej, zakaj se kadi iz tega čovjeka? zakaj se kadi? Ušel po zemlji in pa zemlja se noti zabacala, pol pa bo sputala zemlja. Zato ker je Audi zaponjivi, ne? Kakšen avto je zame? Ta Lambo. To je zame, a? No to bi pa imel. Pašinica. A tega bi raj imel. Ja. Tega bi imel najraj. Kaj je za ponit? Ta je zaponjivi, to, dobro si rekel. Ta pa ni. Ta je pa korveta, kaj? Korveta ne maraš? Ali pa tak Porsche. A ta Porsche je dolgočasen. Gremo pogledat malo motorje, kva imamo. Ti bi Honda mogel to Honda prodati pa kakšnega ta. Zakaj, sem lahko Tazga plus Honda? A pa tja. A pa to, ne? Ajde vidimo. Tazga sem pa včasih imel.
Tazga sam poučil. Tazga sem bil včasih. Samo rdeče bil. Tazga sem bil. CBR-a stari. Prodal. O, kdaj že? Ošla ljubav, ošel motor. Veš kako je to. Vičeš, kad će veći biti. Suzuki. Kaj imaš da je na motorje? Dej povej. Dej povej. Ja, kaj je to? Kitajska jajca. Kitajska jajca. Suzuki. Suzuki, okej. Kaj še? Suzuki pa KTM. Kaj pa tam vzad? Kaj pa je to? Pa Honda najjača. Najjača, pa kaj še? Honda. Honda, kaj še? Yamaha, O- Honda, okej. Yamaha, Isprava, Husqvarna. Husqvarna. Tako je, Husqvarna. Pa to ti je pa una, pozabil sem še jaz ime. 401, no, Svartpilen. Honda i... Kawasaki. Porsche. Porsche. A ne? Ohoj. Ferrari. Ona ga liže, on se topi. Potem Ferrari. 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 A ne? Lamborghini. Gini ali Gini? Gini. Gini prave, ne? Gini. Gini, zlati Gini. Zlati Gini. Ferrari. Crveni Fari. Ferafi. Rafi. Žirafi. Evo ga, tale najjači. Lotus. Lotus, prijatelj. Gledaj kaj ima učke gore. Uči. To se pa na AliExpressu. AliExpressu, ja. Na temu. Na AliExpressu, ja, vidiš. Evo, Porsche. Porsche, Porsche, še en Porsche, še en Porsche. Evo ga, najjači, GTR, najjači. Pa stari jači. Stari jači. Aha, evo ga, Lotus, pa Kaka je že? kar neki, ja. Šorpe, šorpe. Evo ga, šorpe. Tu se teško zapomniš. A teško, ne? Ja, Ko... ne zanimivo Ta, avto. ta je pa po... Popcorn. Evo ga. Za kje je pa Porsche? Napišite v komentarje. Ja. Lambo. Kaj je ta Lambo? Shit. Za kva? Mako je visok. Visok, a ne? Ni to jak. Ni to jak, a ne gledaj koliko je unjači kaj niži. Gledaj koliko. Zelen zdraven zelenga. Glej, 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 glej. Zelen zdraven zelenga. Tale je najveći, tazga bi jaz imel. O, ja, dobro. Tale je za me, brez tri, tale. Še jaz. To je najboljši sladoled za punce. To, kad imaš, vse hoče lizati. A pa ta Opa. pa ni lep prebaro, jer vidiš kako to ima. A ti ni všeč? Nikoli vidiš avte, vini. To je za detke, to je za detke. To je za nas mlade, a ne? Pa evo tu. R8, niži, bliži. Ferrari. Ferđan, še en modar, kolega modar. Isti kao moja S2 Jurija ima barvo, to je vidio To od mi je mene. nek Nissan. Ja. Gledajte, to je pa za ta stare. Za ta sta. Pa ni za... 194. Ok, ljudi moji, tukaj imamo Rok, en ti dela konkurenco. Ljudi moji, kad smo se stari borci iz Brnčićeve dobili, mi smo včasih dregali stari 20 let nazaj. Da Brnčićevi zatomili, kad smo ih sami delali. Sami! Kolikor je novčanik dovolil. To je bilo to. Zdaj pa gledamo te robote vzad, ki imajo fotre pa te fore, pa bogate avstrice. Maksen, Launch kontrole. launch kontrole. Pa važno je, da smo mi živi, zdravi po 20 letih, pa da še čez 20 let ko hodimo na drege, pa da živimo, a ne? Ti raj pa je ko semenjalnik na Hondi odlaman. Tako ja, važno da se pobjedi, Ker nek ti se lomi. elektronika v roki, desni za hinavla. Odvalilo mi sklopka, skoraj koleno polomilo jebate kiše. I kako se ti kaj zdi? Zanimiv, ampak... Pa malo prej si rekel brez veze, pizda, ko zdaj je zanimiv? Pa daj me glumi, poved koliko je. Katastrofa dolgca, skoraj, v kurcu, tako. Evo ti slovo. Katastrofa. Kaj je brez... V redu. Prijatelj, až kaj povedal, kva imaš to za eno stvar? What is this? S3. S3 8L. original tuned 210. 210 plus 1000. Only 400. You're Austrian, you should have at least 800 and plus. Bro. But I only started. Oh, okay, then it's forgiven. Okay, have a best time. You see, you are an old school, we appreciate that. Give us a little bit sound. Thank you very much, bro. Thank you. Thank you. Evo ga, ljudi moji. Give it for them, one more.
Ajde, zdaj dej pa ti! Dej! Išče se lastnik te mikrovalovke! Išče se lastnik friteze! Kaj, kdo bo s to fritezo? A poznate mal gasa, da? A se kaj navijo, je original? A si mal pojaču, decibele, ampere? A ne, malo da bo. Je nač folk, to je to. Ni se baš nekaj dogajalo. Mogoče se pol še bo. Avtomobili so bolj tako, lahko bi bili malo jači, bolj custom pa to, ampak glej, jebi ga. Glej ga. Zdajle pa končujem ta vlog, grem dam, dost imam. Ful je fajn, lep dan. Živali smo, pogovarjali smo se, družili smo se. Vi pa tudi, če ste bili kje tle bliz, svakem čas, če ne pa like, share, subscribe, pa se vidimo. Aj, čau.